Mama akwaba wo frame me adwoa searching ebusuafo mesro ena no first time I would ehwe me mesro no wa subscribe me notification bell no so for more news. Reverend Osu Bempa ye nyina yenim ne ogina na sorry dem eye authority e wanya ode ekensem tumi a Osu Bempa nya ode edome Ghana for say 2028 wa beto abade ama NPP wa adome o chese nsem a Osu Bempa eja na sorry dem made wo Ghana ha de enya asem keto akra na Osu Bempa okensem a Ghana for etwa bon na this time around there chese inye easy Ghana for edi na tema kasa both NPP and NDC chese Ghana for na yes onje nsem mu odia na sorry mba for abekasa o kire se ukọ Owusu Bempa na sorry sa wo yoko Owusu Bempa na sorry anase obi a utumi man sika na odo to aduane di okọ Owusu Bempa na sorry make sure so be preventing from going to Reverend Owusu Bempa's church enye sa o man sika man sika bi o wo hwe ni school agyan chese uni ni pako na okọ Reverend Owusu Bempa na sorry no entwem tinton time because yense mu no odi no pese odi ntokwa ebagana yenti se ne nsem no. Hi, abusiafo. Me church obibiara. Me din e de ochiman. Reverend Owusu Bempa e de assembly aba betudwa. Eno na me kire madwen kakra wo ho. Ne di kan o say MP before yankwase for me ye jimefo. O say 2028 wo abeto Obama MPP no obekese o. Obekese wa kese wo no wasefo nyina. Ye wo asofo ye wo mpanifo ye police fo e wo krom ya. Obi anka hwe. Saba penny wa ha and oka asem fa chief imam say chief imam be wu. Inya youth bi e na sole anka nyame a ene Ghana police a nkom go hye na sole dan. Na ye hwe papa wi mu asa keka nsem bi a ensem fata na ochena bi se mrantie bi sore na sore ho e koye tutu asem a e ho ye benya Ghana police anase benya mpanefo bi akondeme. Na me de ensem kakra bi na meka. We obi a wife and our husband eko Owusu Bempa sorry a eni die mu agyan no so ka na se wanya ya agyan no se we obi a we efiewura na obi ko Owusu Bempa sorry wo ka chense wonyan wanya ya tu no so we obi a wo hwe obi school oko Owusu Bempa sorry a ka chere ne se ene Mr. Jasori no wanya ya me hwe obi o we obi a oni Owusu Bempa sorry ni bi ye fine na ya kese o se ukoto Obama MPP na onim so MPP ni ana wonnia bi MPP ni ukoto Oba o kese no wasefo nyina to no busu wonyai na se wanya ya ne ne ntwom tinton tan so nieti America se onim obi no ko Owusu Bempa sorry to no fuso wonyai na wanya ya ne ne ntwom tinton tan se ye won penifo anya hwekwa won penigofo o MPP ni oto Obama MPP anya hwekra so ye ndisi ni a wo busuamo bi wo mu a o MPP ni oto Obama MPP anya hwekra no obi ni ne yede ba ko ye MPP ni ba ko ye ndisi ni anya hwekra no anuanom ba ko ye MPP ni ba ko ye ndisi ni na sa wo ye NDC ni now since some you can't find people home it won't country a penifo na bu baby say onyon kwa bodwe say share den sensuo na fa wo de num anye se firi so about se me mechiri ba NDC ni na me kotuma NPP a eno me no bi be ka mechiri ba na NDC ni no it Owusu Bempa asem na waka no e yasemu a empenifo wo mamu enyansafo wo mamu agidifo wo mamu obi biala wo mamu no onfa na no ntum na eyemi won se Ghana media ye din anya hwekura no wadwuma mu MPP ni bi o se no me ka no ya kese no na so wu na bibi to na onso ebi be ka ho eti media me ka kiro oyire ye Owusu Bempa sorry ni a jai no oba okwa Owusu Bempa sorry na se o kana wanti a chito tani ni twam obi tufie o ye tenant no ko Owusu Bempa sorry o ka che ne wanya ya sake no o sho obi school o ka che ne wanya ya wala we obi I am pray obi
no ye dwuma wo ho no kwaso de wo so bempa ho na aka che na wanya ya yinadi we am mobo o time was we am mobo I didn't know somebody handcuff a bomb in some bomb him. I brought drip a simisu. And I know Mufisa me casa me home from Mufisa me buana. And Jimmy. So Mufisa na baby I did drip on us. A home woman handcuff na bonnet or said you. Na o sakwa wa Jimmy ana. Se se da bia wasam ba ko ba ya. Adenti na omode mbacho na akufo na ye ai obache odi anko burugu musa na. Eti asode ma mugu ni na ase emmoa enwan ejentwefo mumu sese eye den no mde hankop no gugu musa mumu se ne kwahia na musuma Jimmy o asode fo e de magim papa o pasode muni pa Jimmy pa dia ase ne asode ne muni pa na Jimmy say ye de drip asi wo so ana de hankop to nsa mpacho Oti wa na ya to about 20 15 16 17 18 19 ni na no omni handcuff to hunsa odwan adentina o magada ni adentina grada na ukodi nkwasi asem na ye de handcuff ni gu hunsa no utimi magada ni se agrada adande na me ye wa o ma police for chemi adentina o na da mpare na gu fodo ukoro ukra MP for ana ukọ na ubo MPP for bana ukọ no na ubo MPP bana on ana uketre MPP say ukọ Misrim akontokwa akapantokwa ukọ Afghanistan akopata ntokwa enti MPP for ukọ na ntokwa be besi bia no on me support o sana ukra on ukra ana akoduru ntokwa na se no ebo wo so ntokwa no bo wo so ye ja wo we aboa pi wo ye kwase pi wo seni wuni mfa ne bo wo seni wuni omfa mo bo kurasini ena mo de handcuff gumi sa ena mo de drip si mi so what wo ko tweet wo se moto ene ma se gra dan se mo no nkunu no asiasa wo maame wuni kwase ba na te won na obedi to ko no so a ka be ja ni pakosa wo yanche no se wo seni wuni kwase mbafo no guo no ana obedi to ko om so a ka be tre ka chen se nko free on what na system no for past 4 years Jimmy ya adu ba chi ni mu nyina enkwada edi wa chi nyina eti we twitu no mtika mu mi show enye se na ya se so agama yi video natural we have that all that video adu ba tika mu se wo ba jimje metu mekun certain MPP na power nti who take advantage of MPP discipline crofo tam Ghana for say ye wodia and NDC ba no say wo pass admin no ana ado ko bata John Dramani Mahama and the same thing no friends ya wo ye me say obehuri say ya ken say ya obehia wo hia difo opa no mato udifo no wo hia wa pem me say ozu bempa wa pem de obeka ye one way no a da bia no na beka woni bibi ka bi me say wa pem aha wadroi wapem me ya di mu amaso mu no wapem ana omo de dro si me so ana omo de ai bone ben maye na wahua anwea na wonya bone bia na wahua anwea odwan otifie na wonya hwe no a ana MP fo ba chewo police from ba omo si MPP adanya owusu be mpa se order from above adanti no mo se order from above ente yekufu adwa MPP a mpacho abo papo na bo ni ndentam no na onya MPP owusu be ayefensen hosend yen na onya MPP it is MPP for na ye osa esi den na ono to be ka say adanti no mo ye osa settings because ohun say ohun mienu say o magimi won say omo obomudin bia na ye nkwasiafo o won mu omo obomudin na ofo badanse na ye omo mutan MPP say sana otie krasini na won mu aye chi omo de hakob go musa no wo sin won uye ni pasi won aye chi omo hakob go musa no ana omo de hakob go musa omo de no say omo ye moa asam na ato om ana eme hakob om obie ni won mo ote wa onya hwe ni ache ni de hakob boto ne nsa
eno nti wo nya take advantage adia a omaye me no Yesu Kristo mpo a ene wugina so dem a wo gine ho collection Yesu Kristo mpo a wugina ho a ene wo gine ho sikadie wodi ne din edidi kura no ye tintaso gu no so ye bɔ no so tro ye de nkasa so e ko share ne ti ye de dadoa e bɔ ne nsam e de bi wo ne pia wo ne mfe ye bɔ ne namu dadoa odwan aboa mu aboa kurasini who are you onu mpo osaka kire osan cross no so esaka kire ruade se awurade fa chawo na omunim dia omoye awurade fa chawo na omunim dia omoye hwan na saase we so ye punish no di nani ofa yeyawo mu ofa amane mu ofa ohaw ne bra o se open nsu anom no hwekwan ye fa so ma Yesu Kristo nsu anom ye ba ni nyina mu no osan ka kire ruade se agya fa chawo enya omomfom so omunim dia omaye enya omwa etwase mi wuo na mi wuachi ensenchenia daddy enti Judas ya oyi Yesu ma ekoku no ba wiye no na nkense se basa Yesu Kristo mpo osasre bone fache edi ba de bonyefo a ebo ne hopo ade bonyefo a esi na ebo ne nsem dadoa ade bonyefo a etete ntaso guru so osasre bone fache de mawo e ka kire om se Awurade mfanche omunim de omaye enti wumpo onu a wanye bone bia no ye ko chi ba ma obari ma preaching na ba anonti na ba moroto sala keremono hey starboat homela aba so sia aba na sami abam mesemino maxwell say wo ye ko chi mo na tuni ko chi kromfo adi o mbegina ho na ho ye ka kire busa gripa o kromo na say we ye omo na tuni we ye kromfo we wonye boni bia omude ye ne yemfa ne nko kromanfo na eka bo mu se yemfa Yesu Kristo nko ye nkuku no onu mpo osan sre boni fache edi ma adasa na nka pese wu nipa anyame abowo se de sunu de seso no ahome nkwa ho megu mu a wu de tumi bia you are telling people say wo say wo bi edi hanko pato nsa a wonya boni bia police ya chew a wadwen ye wo se wonya boni bia ana ya chew apanish unfair enti wo be panish obi utua obi ka Yesu Kristo tua abonefo ne ka kenenka wonya coins ko gina so demo kenenka wonya oil ko gina so demo ebe da dan ko fa badum sika unni mfa ne bo Yesu mpo wanye bone Yesu Kristo mpo wanye bone nanso ye di ni bone enso sere bone fa chere mai nanka pese wo kwa siampani a atutu fo kwa ye no na eko akọwensa fo kwa mu na eko ejimi fo kwa mu na eko owusu bempa bua enipa bua kurasini ya otimi ka sema wo bisi ka eko no wumpo abone ya oma wutimi mpo nware entra baba ko ho kurasini wo ya de adokro wumpo wu ja be ka tete wo baba dumi ba umia abe ka tete say wu timi ummekwa mani medi president because he the hankopo gunsa so what wanya hwe wo twe se kan ni tuo no wo de wo da bone adi ma wiase na hu bone a waye enti bone so ketua ana wo fesi ye bible say bone so ketua na owuo bone so ketua na owuo enti de wo dua na bia no wo besa atwa ensema wo ka ni na bia no you pay for it. Don't think say you are so powerful than anybody. Trust me, you are powerless. You are nothing except only God. Ana me near to na misuro enya me na misuro no a enya me na etra ma da wo say wo so de wo ye bema na obetimi adumi MPP a amenu me nko na Crash Sports Stadium ma ka de wa ma de wo say nko na Crash Sports Stadium na dumi me curse me use sa o Victor Powers no na ma Ghana fo na hu na ema wasorofo ni menye nkranhye wo mu ebabua wo mpo ama watimi abaye powerful ama manfo agye di se wa biampa ba wotimi ma busa wa
there? Can you go smell pepper? Can you go smell pepper? And can you go smell pepper? Oh, so mouse, Osiro. So Berma Osua. Bra, that one thing. Near date. No police, no soldier.